Sodricho English ME School Headmaster asai chiklem pamimi KSA Jirikindeng Chirok Tok Adat Lapen Border Magistrate Tubang Bong Kachingwai Paklong Kam Lem Salong AGM Amai Kangi Kardom ada babirta long peneli junali timungpi non birtang ton pen arjik tha KSA Socheng constituency alo Chinthong educational block angkang harlong lang do arada phan panong pi Sodricho English ME School a headmaster Jawalar por asai chiklem pamika lipo birta kilong atengsi chitini bhai ingkoi ani KSA hamren head branch pen adema klong along an kahumri padodam abirta phirangki hundor kropen birta nang pale Timothy Rongpi Dunmei pu KSA hamren head branch chun bang sona terang lapen rap chun bang mongor rong hang atum chepengsi bang so school along an dampen kelang ketar lip padodam ang pada hokalam kilong dam jia phan rong arat along ta adon kahumri padodam si bang so school aputhak karju patining padodam La Sodricho ME School Headmaster Chewang Wipin Polam Ahau Iglo Malaha. Hok lo bang Wipin lo, cicik lo ke ada bisita bang Wipin lang bo. Ingkan kang tim dala sonsi Ceplang bom ludi. Ingkan kang tim ta bang Wilu. Ladak beri long tar Sodricho ME School Headmaster bang Chewang Wipin Polam ke Ahau Iglo Malaha. Ahok lo, la so bang ke ahok lo. Tema, sikul yon pen li thek don long ta. Batai sikul yon nang bong pen batai sini dap si dap ni an si bang so di. Ingkan kang tim dala son iglo di. La son ver lo. Sikto yon pen inet ke dap complete la son si adi nong sa. Ingkan kang tim dala pulama. La son. Ke bang he. Te bang verbe. Deli ke bang verbe. Chiklo yon long dam. Ni dap thok yo. La son si bang chot. KSA pen bang so school along ketar lip dama hut kilong dama tengki labang so school class 6 pen class 8 ando kado kawe bang thom ke prapho kachari also mardo lapen than bang trok do voi phit dami headmaster Jawaharpur bang chikloi jon angbong kai ki ta arni ni ansi school along kidam chot ajok ko an ma school along ki claim kidam nangjia teng le dam de pin lo pusi KSA atum pen akoi pi bang so headmaster lake non det kali bon ta aningkan do open ta lapuson asai kachidam de pen loksi aningkan ki pathon puta rong atada tumpen KSA atum karjua hut nang thandun midday liputa longwer kali pusi KSA pen kahumri dam hut kachari osoma tumpen thandun lasila puson than bang atum aphan karbiang long education department atum prapjin pen kitoi kapasik asai dengvek nang jiputa KSA hamren head branch ahin pen kachuning ripado To pininon litum ladak kido beri long tar Sodricho ME School along. Asinili tum KSA hamren head branch pen ang kahumri dahilo. Ladak nang kahumri lapen. A report kilong oteng. Rong asor pen komen kilong oteng dala pulo. Jesemet ladak labang so school kivik ki alam thela pulo ye ladak labang so school headmaster bang tame alangli duty ke chewang we pen ajok. Penaan student dum tame ladak pen kedam dadolo. Lapen ladak rong asor pen komen gelong oteng pulote chiklo yon along dabni dap thom lapen ke ongnai sa dap photrak sansi aninkan papar bom busi nilitum birtalong lo lapen nilitum KSA hamren head branch in pen chuning rilo ye autonomous council education department nalitum prabjin pen atogano school do anstame thanbang atum menasai kapachiklem repje phansi chuning ripon lo Meghalaya ahoy alam pen chiklo Johnny John Thom aprang pinangana hiring tangrak ahoy arat atum airset prungset andonanglo jasemet pen khirmi adung het BOP ahem kikim chiprinang dak alam pen ahoy ki do arat atum aning kipung alam pen danglo prekjam akisung ki dukache tong nang alam pen pinangana hir chipiponlo Lahaya puthak jirikindeng pen kirmi dai sap arat lapen KSA chelang pet Asama Chief Minister aphan panong si jirikindeng AOC arideng pinpo loke pajiralam aputhak chitini phayengkoi ani West Karbi Anglong Border Magistrate Robert Towler pen chepang nuprong arsik jit pen kaching wai padupon KSA hin pen Samson Teron lapen Arya sang hodum chetong dun 27 wo se ka chiklo
West Karbi Anglong long border puthak laso kachihuri sai aputhak alang litum pe si Pinpur lo Chief Minister ke hai Sarbananda Sonowal aphan ke pajir do Deputy OC Dirikendeng Police Station adi deng hala so a memorandum bang pini Assam government long le that aphi bang government ma response nang pilo alang tumpen ne tum aphan puthak laso puthak tingwai sing sai nang pu pini Amren district DC so asai hemlong sini tu manang thalo nili tum chingwai dun lo jasemet pet pini hala dak border area long ke do arar atum ke do ke thak ke sung pendang lok ason a basic la so development pen ka deprive ason nili tum la dak highlight bi dun lo jasemet pet road condition healthcare pendang lok ason la pen te jasemet pet la border aputhak tame so la so arsik jik pen ni tum chingwai dun lo la sini tumpen ki pukang bangke border issue bangke thedung issue po ladak hamren DC office long chunu ne nil tum da chini oposi ni tum pu bangke la so border additional DC ake hai apani tum chuning ri tekang bangke prap jin pen Ministry of Assam mate government of Assam tum ni tum chingwai long nangji la suka chingwai long bang nil tum Karbi Anglong la so border bang ang ton east west kadu kabira so borders ta menile tum prabjin penalang tumahin pen la so state government atum pen border bangke reconfirmation nangji athela bangke demarcation ka prang tangel lo oposi ha kon ne ningkan me tangel oposi non bangke border confirmation bangsi ke nai ni tumangke la so putha kaponi tumalang ikhan pini la bangso kachingwai long penile tum jasimet pet pasu tekang dak pen sipu tekang lo je prabjin pen chief minister level pen itum KSA la pen la amring local bodies atu pen itum hala pujiri kindeng ahwar cherok tok abang phu tum tami nang chitong dun si ahoy arat akisung alam isi pen isi chingki chingwai pon alang litum pen pin bua loki pitang alam aputhak isi pen isi kopi koson si ke klem pon nang jia puthak nat ang bong charju seroi si ke chingki ke chithan patep pon hamren rong supi pen phirang ke hundo kropen nang kilobirda Paklongkam lem sitini phai ingkoi ani enalo porphai krehinia porpen ningkan isek pen iphom mate annual general meeting ke padopona berta pherang ke James Milik pen berta nang pale Paklongkam lem so chairman Sam Ingleng pen kachari pon amaya long chun bang beren sing taru pen alhi kapachini pen mayalam thea phan apor enlo labang so alem samaya long difu ARCS pen senior inspector Firuz Ingti chitong dun pen bang so lems ke messenger phan white dak pen than pare tekang Kalau kenal tu punya household cepat lagi kan, kawan tiga lima, harus sama lah, enak tu, siapa lagi tu, lalu bawa nama tu, aku kemarin ke ladakan shift step, mana adim tam je, halah so saya orang yang dia sama, halah bangka langsung si bina ko halah alam minum si hadak, akapai dia tam je, ada ke shift step tu mati, langsung tu lar kemarin nomini dorang malam. Yang si dolan bukan teh haram dunia bang, episode pinang koda, episode pipo, isi afi pinang ko, episode afi dong, istiqah malah kan, itu ini apa? Labang so lem selong suri hini rakrener kep krisir kep, aningkan kijor kilan pen ali sika suri plik kep sose cepalong pon, lem selong kado kawe shareholder bang poke pratrok anvet, pinimai pensi bang paro isian kepapleng jia pancing waipon. Puthot suri hini rakresir kep ingkoi aningkana farman internal auditor arpulake sukur sing tok bia phansi mai long chidon sar pet ingwai pon lo pusi birta long dun 9605 hasila bangso long itu pangrum pet lo butet 2,43,080 bangso paisa bangke itu sange bana long cross mati itu kibana long kipinang tapi aku dutulang ala bangke PHS ala bang wholesaler bangke la dealer tu malo la peli tu bangke retailer itu bangke lamps lo tu bangke AY sang bangke 80,920 la pel PHS sang bangke non malam so poraphan birta moington pa iksina
wang tha wang ik tha electronic a hormonang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along a brain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along a brain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine a brain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sono warsai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along pate bogdamik non rong parpi rong berot near Iron Bridge dipukar bianglong lasi lans se kachini le thojje phan laswa number 600-121-3664 along humrik non Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need. Groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery.
a perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo biputot birtalong huang tulo. KSC lapen KSYC atum chelang si Assam University Silchar Vice Chancellor upon Kachitongdam chitini pa engkoy ani kat news sa hemalong birtanang le. Assam University difu campus along akinang sota puthak Vice Chancellor upon pinpua lo ipak panong si Pajirdam. Laso asaya long sing teron member and advisory board Dibrugarh University mate thekar aniwanga cabang cerap dunsi Kachitongdam abirda ribdunlong. Ada beberapa pangkila pansikang ton pekla, dometak me kurang tu.